Tuona musumbe twaunga masilani tukamwona musumbe kututikona dhina kana mona mao ila twe kundi dhionde twe madhina ne muno twaunga masilani tukamwona musumbe twaunga masilani tukamwona musumbe tokekala usumbene twamina wiyako na twekala na umesyo tukanengwa tuvi twaunga masilani tukamwona musumbe twaunga masilani tukamwona musumbe. Ewe Yesu, ningependa kutuhimiza kutoka kwa neno la Bwana kitabuni chake cha Luka, ebuku ni za Luka kwikundu kwili ngona mwana unengetwe kwaka. Praise the Lord. Amen. Mwana unengetwe kwaka ni mituo ya yuti kunenga aume mondo ni meki badhukanyo kipao mbele. Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Katika boma for instance wanaume imesemekana yeye ndio kichwa ya boma. Haleluya. Amen. Katika mambo ya ibada pia na wanaume kule wamefanya nini? Wamepewa. Are we together? Hata katika nyadhifa za uongozi hapa na pale tunaona wanaume wakipewa vivyo hivyo nafasi hiyo ya kwanza. Lakini tukisoma tu kulingana na macho ya siku hizi timethoma ibindathi nundo methoma ibindathi ni mokete makapathukania uume na aka ugeza kwithia aka nimekwiwa Mose mwana wa chao wambe yeta wa feminism. Ukiangalia Biblia from that perspective hautaona kundu na kundu kula yoba wokiliti aka matome umuthukuma. Yani bebandu yoba unengete aka mwana wa chao wambe nikenda wese kwithia ni mamuthukuma ona aume mathikathia kundu ni kwike bathukanio aka no meka ata no mathukuma na nundu bani thululuketwa naka yo mundu lo bwata wike bathukanio no wizi nake ni munini muno aka yunyi mutabye nyonyo ndaka uthi ula yoba munengete o muthukuma. Luka kilungu chambe msura wa 39 mandiko mange imeseta huu na matuku asu meli okela athimituke nthi ilathi iyema ndwani imwe ya yutia na avuta numbani ya Zakaria amukethia Elisabethi na kwethi wathila Elisabethi wewie ngethi ya meli kakana kathaka ibuni thao yake na Elisabethi au suwani beba mutheu na kilia wasia wake anena muno achasya no athimitwe we kati waka na osia wa ibu yaku no athimitwe undu o nata kwakwa kana inya wa mwiyi wakwa ambukie nundu sisia thilangethi yaku yalika matuni makwa kana nikathaka ni muyo ibuni thakwa na kwathimwa ni usu ula wetikilile nundu maundu ala watabiwe ni mwiyi makeanewa. Praise the Lord. Amen. Zaidi ya hayo kilungu cha mwisho cha 24 mandiko mange imesema kinena ati indi muthenya wambe wa chumwa uyambililia kucha verse 1 mathimbwani makwite miti isu thimuke musio ila masio betie na methia ithia thivingili tangitwe kuma mbwani na mabota nthini na mayao na mwi wa mwi Yesu na kwethiwa makisu wani wani sisia aume eli maonga mapa kuvi nao megwekete ngwa ikutisa
na akasu makwatwa ni wia na makuna mianthi makulwa niki mumumantha ola withayo kati walaku ndeva nothayukite lilikanai undu wa mutabisi zila waikalili achasya mwana wa mundu ndendi ya kulea kunenganwe mokoni maala athe na kwambwa na kuthayuka muthenya wa katatu nao malilikana ndeto yake na masioka kumambwani na mama tabia ala 10 na umwe na ala angi onthe mundu asu na ala mama tabisi atumwa mundu asu ni Meli Makatalene na Yoena na Meli nyawa Yakobo na aka ange alamai vamwe nao. Praise the name of the Lord. Amen. Deto ino nona thimwa ile nondo ndwambe tondo nina mutabia muyaka mundhululukite ondo mwenda kukwata na nikana mukambwanya ina alela muyaingi muno nje mubotanye na wizi kwanza wizi akitongaia na mwimu kwa nangoi na kwa ninekata ina alela indi pe wia munene unengetwe aka ibuku nithange waya Yesu Kristo ola niwe muye iwao waito. Praise the Lord. Ola wesi otweka mutangi wala mamwitikilangai eso otweka muye iwa ai anengwa sitotela idonokete masitwa meva onthe ani sitwa ni thiu kila yuthe le ikata kutulia ndu na kila wime kumbula kana Yesu ni wewe muye. Praise the Lord. Yani wana usu aikatweka ni wasiawa akwa athayuka na yuni wile koko ni kwa aume kwa ithe wao ithe ngai mene bina chao wonthe usu nuna ni wakusiwe akisiawa na akithayuka akusiwe ni aka. Praise the Lord. Kwa kethia ngoni ondo mundu wiketha cia ngoni. Hallelujah. Kaya kame chao mevata wangaula wathi twasoma ula kusoma kwambe tikilungu ni chiucha Luka kilungu chambe itukona ondo uthikika bau wakana aka elini makomana nela makomana mandiko mange imetwia Elizabeth auswani beba auswani chao ni beba ola Meli twasoma kilunguni chambe onake ni wakulilie ondo okatonekata mandiko mange imese moleka amwea beba mutheu akoka yulu hako. Praise the Lord. Hawa ndio walikuwa kwanza ambao Roho Mtakatifu aliwatangulia ili kuwajaza ini kanda ibuku ni dhame ko matumwa ala mandikete ni Luka o mandiko mangai matoni onamani walangi wakipokea Roho Mtakatifu na hawa ndio wawili walishuhudia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Elama akomanie Elizabeth yatana muno nondo kana kalake ndeni wa Meli niko kamutangi waitu. Praise the Lord. Na Yohana ebu ni Elizabeth ai atha kanondo ni wamana muye ni wekata ni woka na wasija kukusoma buku ende anethio ni Meli akimutaya Yehova ni kwethiwa thini wake ni bethiwa undu osania undu otayo munene tene na tene undu ndai wekwa naume ayo toneka na kamechao meoka hata iwe Yehova. Zaidi ya hayo kula Mumenokilio chapter 24 tunaona hawa ndio wanawake ambao walienda kumpaka Yesu mafuta aume ondhe mane kunza makengudha makebitha ondu nimekuwa wia ko nene batoneka makatambiwa nikudhani mama kwatie muye iwo makati ya anafunzi mao make lakini aka muma lokanike na madhimbwani makamirembeshe na manukato. Praise the Lord. Because ni mesi impact la waina yo madhayoni mao mo nila mabikepo undu ngona maenda andika na makarembeshe na manukato indi medha via zitepo vipingilitie na mali kanthini na medha umwendweva ndwevo na indi meba makomanano la mulaika which is also number 2 itina wabeba mutheu kumoswa yuni tukuona kana ni mekumilwa ni mulaika. Praise the Lord. Otondo amekumilwa ni mulaika no Meli wamilwa chao ni mulaika takwasa the ministry of the angels ningona zithenge muno akamaito ningona ministry ya angels zithenge muno akamaito nundu alaika meboko kukumatethia alama mukata cia Yehova home mena katabia kwa chavina wao lakini aka they are acquainted with their weakness na ni mituki muno kumwika ila Yehova to intervene in their situations. Praise the Lord. Because they understand their limitations. How many pride they refuse to see their limitations. Women understand, especially my kanisani hata iwe Yehova na hawa wote ndio wakasemezana na malaika kuwa Yesu
na ila monie mundu asu mama tungia maniwa ma Yesu Kristo nobo nondo wa 3 ando ala motumi wani ni ngai kukosia kosia wakwa Yesu ona kukosia kuthayuka kwake onatia ndo makwendesia ala kile kidomo tutumeta tutokazi ando makwepaka mauta ando makwepaka nondo nando asio aiye ni ando mosania muno ondo wambe Elizabeth ya ingungu ani wezi wakana ichao ni ngungu no tupite mbao lakini si Mungu alimpatia kufungua mtoto. Namba 2 ni Meli. Ningona ela Meli wamanye kanano kile kuitaba nukuitaba kala kana da kulile ondo weke kata na yuko kwende ni wendie kuona ulamu mkoita wa Elizabeth ku for 6 months kana kazi ananda ando madhao na ondo weba ondo eza ni monie ondo eza ni mekiata ni monie yemba that wikezi kando mwetu anganyani weke data no siaite. So for technicalities on there, for all intents and purposes, Meli was a single mother. Ondo wando ni muno. Praise the Lord. Na ndio nakuya pa ya ila maindie kwa nyumbani yake, mbwani yake, Malia makatalene ni mundu mkawa ena maimu. Yoba ni wenda utume ya mundola wenda kuinenga ni kwake. Ani weta chuni sikana aka. Many women have been put into such strange situations. Compromises ningi ni kwethwa namo aume ni mama faili muno na yu nyenjino wakausilila mundu atokwasya kanati yoba mumo wake nutu yani. Praise the Lord. Mumo wake ni wiki hata nutu yani ngai ni weze tuendeno na mumo wake nutu yani izia lato tutukomanana matatwa day in and day out. Praise the Lord. Matato makila muthemba na asu alamenenga ne kwa ngai ayoba ni weka hata niwe saa kumatumia maketha mai ngongo maketha mai na maimo maketha mai single mother they are still used of the Lord to witness kwa aume alama lete kuikia lilikana obo wai aume alama mekulea kwetikila kana Yesu ni muthayuku no ala mundu mezakalia alama ndiko mange moleka wa motavisi no kwataki mwana asa itawe kana kweli akaambiwa utawindia mpaka mtoto afanye nini asaliwe. Praise the Lord. Kwa aume wakivindia aka also speak. May God grant you ministry opportunities mondoni make nangia munenge wasia wakwiwika Uthukumi Yoba ona aume matepo kana aume matatona kweka ondo. May God use you for his glory and purposes. Glorifying Jesus, minister Jesus, serve Jesus, proclaim Jesus, because inyweni monenge to ministry unique. Anjo weta mundu mamudhemboso yo mutangasi omunde muso eneve bamudhe mutumike kwangai yo mutangasi Uthukumi wa alaika kwenu umubikie mundu ni mechao meke bathokanyo ndukazizie balawo umie. Praise the Lord. Sisondu yobo tona kutumia. Hallelujah. Natumevithie aume alame kisioni me kanisa ni kana memisini yitu mukitume wane veva mutheu aume la me kwatia bina wao wo na me bwekangulosi yao sio. May God use you to minister to them. The birth of our Lord Jesus Christ, the resurrection of our Lord Jesus Christ, na mondo alangi on the Yehova umutaite Yesu Kristo mutumiwe nangi imwadhi mamono. Neno la Bwana litufikie, sema amen. Amen. Thank you.